شحال كسا؟ الزفلة وندينا صحيتو. لكن في الزرام يومين كي في فرنسا يتمثل في التسعة لا كوفر فو، à 21h لا كوفر فو. Ce qui fait que à 21h moins 5 il y a قد يدك وخام. Bah oui, puisque c'est le couvre-feu. Tu n'as pas le droit de sortir. Mais il a fait, il y a 21h moins 5 أتي يدك وخام. D'accord. Mais تنشوف عندي قانون جديد ان الناس à partir de 24 heures non, à partir de minuit c'est le confinement. Oh. Donc il a à 23 heures, à 24 heures moins 5, non, je veux dire à 23 heures 55, plutôt à minuit moins 5, il a parce que, bah oui, c'est normal, parce que à 24 heures, à minuit, c'est le confinement. Ah non, non. Mais je me dis à 23h55, à 24h moins 5, tu as déjà une amende. Et pourquoi? Parce que il y avait le couvre-feu déjà. Si 21h, tu as bravé l'interdiction. C'est le couvre-feu. Ce qui fait qu'à 21h, il y a 4 chemins. Ben oui, parce qu'il est le couvre-feu. Non. À 21h, où il y a 4 fois. Parce que tu vas braver le couvre-feu. Oui. Et même bat, il y a à 24h moins 5, à minuit moins 5, à chemin, parce qu'il faisait le confinement. Même chemin, mais il a déjà si 21h à 24h, le couvre-feu, et non, ça fait 21h. Tu n'as pas le droit de sortir. Parce qu'il est le couvre-feu des varans. Oui, bien sûr. En même temps, même avant, tu n'as pas le droit de sortir. Parce que confiné qui a chaque c'est minuit à 21h. Donc, ce qui fait que, mais il a fait un kit, il gomme entre 21h et 24h, c'est un double amende. Youth pour le couvre-feu, ça pour le confinement. Oh, tu es con et fini en même temps. Tu es con, fini. Con et fini en même temps. Bref, c'est un petit délire كان حضرتي منون أطاس وليش شادني بارابور شي شويه يظهرونا يومين كاين لي فيولونس لي زاك تيروريست كاين اون كوندان لا فيولونس دو كيل فيان انت سوات كد نو كوندانيت وان فرستا ونستا داني باش كني غنصوض يعفون كنقارن بي اسونام ومجهز دامار تيراك فلاس يعفور بقلانزي كذا مجهز اسميت فريلكيرا بار لا سويت يو اي بي دي جي لوبيتال مصطفى باشا ولاش كنا حوشنا راه العصابه بايقين اثر دا ديبوتي نا سيناتور il n'a jamais accepté que les postes politiques, il a toujours été professionnel et serviable, très proche du personnel et très proche des malades. افلك يعفور بين اثحقك الدمر والفرصه تقول باش كيسيني افلك يعفور بين aussi يدار بحث في جماعه لم داكوين بافان فلاس يعفور بين malheureusement رحنا à la veille 1er novembre. Heureusement en même temps parce que كنا عندنا الحضارا الى ماسكارات ديليكتورال كاين هذا مثل سوين النظام افلسني عفور بين حذر في من ونطاس طاسيت مثلا سورتو ديجا ثير تيغرين وذيك ديال كازن يخلنا هنا الدار ما ذوذيك كو جهلان جاين شفحان جاين ساني ذريمان اصفرعونا وين نتقنا ثرنا الحفظ نا جو نسي با كوا شاو دينا الدنيا تاكي ذي الفاني لا بروف ساكي ذي راسك ويسن يا با دو سوسيات مثلا كنا ونا مثث كان يصغر من صغوري مثث كان يصغر من صغوري